na euro u Germaniji. Pogodi tečaj 24 i osvoji piva 24. Budi pobjednik. Germanija. Ekipa, da nisam zavezan sa mikrofonom i slušalicama, sad bi tu trčao počasne slavljeničke krugove jer tatica je u vodstvu. Let's go champ! Šta sam rekao, mrtvo sam bio uvjeren i to je to, Hambi plaći i ubijaj tugu u tim hrenovkama pored sebe jer ti druge i nema, Buras. Pozdrav ljudi, šta ima? Pite kolu zero, ajmo kola! Ništa, Hambać, kak si podnio svoj još jedan poraz u nizu i kako si podnio to što mi gledaš u leđa, stari, gledaš mi u leđa, doduše malo, manje od jedan bod, moram priznat da je to zapravo sad smo poravnati, realno sere malo, ali da, tatica in front. Pa bravo, svaka čast. Ma mi si gled presudio onaj jedan meč, pošto smo se oba dvoje kladili na iste ove druge meč, ne, da. A gle, slušaj me, jednu stvar moram reći, Chan Sung Jung je bolji borac od ovog. Nadao sam se da će ga ovaj razbijat ko kretena gore, a to se nije desilo, ali ono što me najviše šokiralo je da ga ovaj tako i lako izdominirao u hrvatskom dijelu. To sam šokiran. Znam da je on dobar i sve, ali baš da ga je tako lako izdominirao, to mi je bilo ono. A dobro, bit će zanimljivo, kaj sad? Čekaj, ali metno ti ga je ponovo Nick Sik, Buraz. Vratar, onaj. Vidio portira, jebe ti mater, kakve savjete mu je dao. Odmah sam ugasio, više mi se nije gledao. Ono je najjače, kažem. Pa nije tog sam lika zaboravio u analizi, ono, da sam znao, kladio bi se na Korejce, ali tako. Da sam se sjetio da mu je taj kreten u kutu. Nikad pare ne bi stavio na igra, jebem ti matere. Niš, idemo na analizu ekipa, imamo dosta posla. Novi UFC Fight Night je ispred nas i sjajan meč Cyril Gane protiv Aleksandra Volkova. Main event, ali prije toga ćemo proći ono što se događalo prošli tjedan, odnosno prošli vikend. By the way, tko skine u Germaniji tečaj 24, dobiva 24 pive. Uvjet je samo jedan par s eura, ostalo mogu biti bilo koji parovi sportskog klađenja. Ako se niste registrirali na Germania Sport HR, učinite to odmah i prilikom prve uplate dobite 100% bonusa. Prošli vikend, znači idemo, 3 meča su bila, kak smo krivo krenuli prošli put, krenut ćemo i sad. Chan Sung Jung protiv Dana Igea, 1.85, 1.85. Hambać je gađao na Igea, Jana Korejca i na kraju je Korejac dobio jednoglasnom odlukom sudaca nakon 5 rundi. Mislim da je bilo 3-2 i 4-1 2 puta. Mislim, nema se što reći. Hambać je rekao sve, u stojici na nogama Ige je bio bolji, ali onda kad je Chan Sung Jung skuđao da ga može silovati na podu, to je otprilike bilo to. S tim da se Ige nije dao. Stari, mislim da je u 4. rundi malo stisnuo, u 3. Bio je solidan, bilo je to onak dobro, ali korejski zombi još jednom pokazao da je sam vrh. Eto, nemam šta puno dodati. Stisao je, da. Stisao je, jebe ti mater, kad mu ovaj veliki trener portir rekao ono, ko da gledam Titanic, jebem ti mater, kad se ovaj rastaje s onom trebom, ono, I believe in you, baby, I believe in you. Znači, nema se šta reći, mene je neugodno Ige iznenadio jer ja znam koliko je on dobar grepler i koliko je on dobar Hrvač, da ga ovaj tako lako izdominirao. Čak ne bi ni rekao, da, imao je jednom, uđe on u seriju, najjači savjet ikada je. Work with the jab, ono kao, radi s direktima. Znači, to kad sam čuo Buraz moj, htio sam se baciti kroz treći prozor, jeben ti mater. Znači, uglavnom, on je prekratak, ovo je dobro kontrolirao distancu, work with the jab ne funkcionira, mora biti bolji footwork, čak je Dan Ige išao s krošejima, što bi mu ja savjetovao. Znači, ne da nije poslušao svog trenera, ne možda malo je, negdje je bacio, ali jednostavno je prekratak bio, samo malo. I uglavnom, jednostavno, Chan Sung Jung je zasluženo pobjedio, dobro ga je nadhrvao, jednostavno razvalio ga i to je to. A ja ne vjerujem više od ovog Dan Igea, iskreno. Par borbi je bio tu knap i neke glavne borbe izgubio. Ja ne vjerujem da on može do nekakve, vidit ćemo.
Hambać, daj mi reci, neš me zanima. Vidio sam neku tvoju dobru sliku koju si objavio, da ti svom borcu, onak si mu iznad njega, objašnjavaš mu nešto i rekao si da ti je draga slika. I sad kad vidiš tog Nick Sicka ili recimo Grega Jacksona koji imaju drugi pristup, koji onak wonderful, diši, onak počnu objašnjavati kao da je na fakultetu. Koji je tebi draži pristup? Pa pretpostavljam ne taj od Grega Jacksona i Nick Sicka gdje ono praktički... Dobro, ne, Marko, ja Greg Jacksona jako poštujem, to ne mogu uopće uspoređivati ta dva trenera, Erika i ovoga. Ja znam ko je Erik, ja njega poznam i neću sad puno srati o njemu, svaka mu čast, čovjek vodi dvoranu, da ne bi se ispod ko sam ja sad da ja nešto. Ali ne znam, ja volim trenere koji ti daju savjet koji promijene meč. Savjet, diši duboko, udahni duboko, nisi duboko udahnuo, volim te, vjerujem u tebe, to za mene nisu savjeti, moraš ići nakautirat ga, pa dobro, daj mi reći kako da ga nakautiram, mislim jer me šačaš, tako da, ali dobro, gle, ja sam malo brutalniji, ja moram, ja to drugačije radim, zato što ja smatram da te nitko u meću neće, te nekakve nježne spike, ja ne volim zato što je ovo borba. I stari trebaš, ne znat se nositi s time, trebaš znati ti dođe. Ko je onaj bio meč, čovječe, onaj trener? Joj, sad nedavno je bio onaj kad je trener došao rekao, joj, jel ovaj, kak se zove? Kako mu je rekao, frajer? Gle, gubiš, stari moj čovječe, nemaš šta, moraš ići to i to, nemam uopće više šta pričat. I to ja volim, meni je to okej. A gle, Erik, svaka njemu čast, nije on sad neki bezvezljak da se mi razumijemo, ali ja mislim da on nije kvaliteta trenera. Ja pomno pratim šta svaki trener priča, to je jako bitno, znači moraš znati, dati savjet na koji način prokrenuti meč i to je to. Dobro, Hambać, pošteno. Idemo na sljedeći par. Ekipa legendarni Matty Mortal Brown je ponovno uskrsnuo i nokautirao brutalnom desnicom Diega Limu i to 2:30. I Hambać i ja smo rokali na Diega Limu i iskreno govoreći, ako sam koji par trebao fullat, ovaj mi je drago da sam fulla jer mi je drago jako zbog Matta Browna koji je izgledao brutalno. By the way, Lima je prvu rundu bio odličan, radio je točno ono što smo govorili. Kreto se, bacio je calf kickove, brz je bio, Matt Brown ga nije praktički nijednom pogodio, nije ga uopće uspio nekako stisnuti u žicu što je htio, a onda, brate, u drugoj rundi trebao je samo jedan udarac da ga Matt Brown doslovce usmrti na nogama, tako da mi je drago zbog Immortala. Ako ko treba pobijediti, ako kog sam trebao zginut, onda je to Matt Brown. Naravno, ja isto volim Matt Browna. Nema tu govora, ali čovjek je stavno imao sreću malo u tom meču, pogodio ga jednom bombom, nokautirao ga i okej, sve pet, to je sastavni dio borbe. Onaj Lima, brate mili, da čovjek ima 30% da mu se, samo 30% da mu se jaja odlakave. Znači samo malo da dobije dlake na jajima, buras, pa on bi bio ubojica. On bi bio ubojica, stari moje. A ja, pogledaj kako su različiti oni buras, potpuno različiti pristup, potpuno različita uopće facijalna ekspresija dok se bore. Ovo je polu usran, uopće uvijek ide unazad i nekak mi je mekše mi izgleda, ok, ovo je u Bellatoru, ovo je u UFC-u, pa znamo kakva je situacija sa svima. A drugačiji su oni borci, oni su drugačiji borci, Marko, i tu nemamo više šta pričat. Douglas Lima je fighter u srcu, ovaj brat nije nešto hrabar, ali dobar, odličan borac, ali eto, kako ti se to malo i osveti, malo ti se ideš nešto ziheraški, on cijeli meč nešto je dobar, tehnički, dun tras, čovjek ga pogodi jednom u bulju, bureš čovjek zašpo jebote, horor mu se desio. Malo imao tu i sreće, ali dobro. Znaš na kog me podsjećao taj meč? Isti taj meč, isto svaki put kad se bori overem imam osjećaj, sad kad sam gledao Dansku protiv koja je povela, ne znam protiv koga 1-0 igrala, lepršavo, sve super, ali vidi se protiv Belgijaca, jel tako? Ali se vidjelo buraz da koji stisnu dva put da će biti gotovo. Tako i sam imao cijelo vrijeme osjećaja ga Immortal jednom pogodi, tak i govorem svaki put kad se bori. Sve nešto fino, pikne, izbjegne, ali buraz jednom kad ga neko pogodi, znaš da će overem pas. Tako da imao sam cijelo vrijeme feeling da je Diego Lima na nekom blizu nokauta i na kraju je bilo tako. Ali dobro. Mene Matt Brown iznenadio što je bio velik, težak. I to mu je dosta pomoglo u ovom meču. Znači vidio si da on je malo imao i sala. Znači nije bio ni izrezan, mesačaš. Znači bio je baš mastan, pun vode. I tu sam se odmah,
odmah mi je u glavi bilo jebem ti, ovo nije dobro. A znaš šta, imao i dobar stav, ako si pogledao, on je cijelo vrijeme bio unutra i čak prvu rundu tu koju je izgubio, išao je prema naprijed i vidjelo se da nije došao Matt Brown pobrat neku lovu, nego da je došao se boriti. Znaš kaj, na kraju mi je drago. I taj desni cross koji je odradio Buras, bilo je prekrasno, ne mogu niš reći. Pogodio ga u pičku i to je to. Gle, sve dobro, žao mi ke smo fulali, a dobro je ke smo oba dvojice igrali na to. Sad bi si pojeo jaja da si ti odigrao, ja fulo je. Da, ništa, idemo na zadnji par. Alekse Olejnik protiv Sergeja Spivaka. 2.50 na Olejnika, 1.45 na Spivaka. Spivak je pobjedio i tako smo obojica gađali na to i dobili 1.45. Iako, stari moj, tako očajan meč. I u biti je bilo, kako smo i rekli, Olejnik dok je imao snage je bio i kompetitivan, ali onda jednom kad je krepo, jebote, Spivak ga je mogao, kak ti kažeš, mokrom karom po čelu gađat i to je to. Ali oba da su mi bila loša, ne znam, bilo mi je to grozno. Ovaj Spivak, jebo mi pas mater, znači čovjek, slušaj, ja gledam i ne vjerujem, majke mi, znači čovjek ga može ubiti od batina. Buroz Olejnik mrtvo opasan prvu rundu na stand-upu, ja gledam jel sanjam jebo ti pas mater. Onda ga ruši, Isus ti mater, rekao pa, jel možeš biti glupio nek što jesu. Tako da svaka čast Spivak, koliko si me predzadnji meč oduševio, ili ne znam koji meč, ovaj meč si me ne razočarao, tako da ću na tebe staviti lovu sljedeći put kad se budeš šorao sa čistačicom dole iz Banofa na Frankfurtu, jebem ti mater glupu. Znači ne ideš više na moj listić, to je sigurno Ali, znaš šta, i kad si zadnji put rekao da se poboljšao u nekim stvarima, da se pojačao, da je sve bolji i bolji, to je istina, ali ovaj put je napravio, čini mi se, korak nazad, jer pazi, izgleda je tehnički loše. Ja ne kužim zašto je ovaj Olejnik ništa drugo nije radio, nego ispustio glavu i maho i svaki put skoro bi ga svaki put pogodio. Baci aperkat korak unazad, glupane. A kakav stand-up odradiš s ovim ti burom i onda mi ovako da radiš s ovim. Kaj si glup jebote, kaj ne kužim Isus, kak sam se iznervirao. Znači bio je loš i imao je zapravo sreće što je Olejnik krepo, jer da Olejnik nije krepo dobio bi ga 2-1 u rundama. Realno, Olejnik je dobio prvo i da je malo imao više snage, Olejnik bi dobio i Spivaka. Ali pazi, Olejnik je sam po sebi fenomen. Mislim da sam sa Sepom pričao ovaj tjedan. Stari moj, taj lik ima 50 i nešto pobjeda, ne znam koliko, ili ovih submissiona. Čovjek je čudo i ne predaje se. Pazi, on je ko neki robot, jedva se miče, ali Buras kad te uhvati u škripac, gotov si. Strava. Stari, i rekao sam za ovog Spivaka, znači da sam mrtvo vjeren, pogodio sam, ali čovjek me razočarao i na guzove sam prošao taj par. Slažem se, ja isto. Slažem se, mene isto razočara, ali dobro, ajde, imali smo sreću, pobjedili smo. Ajmo vidjeti tablicu. Let's go, da vidim tablicu nakon ne znam kojeg kola. Evo ga, tablica napokon kako treba izgledati. Trebalo je ne znam koliko kola i tjedana, ali to je to, ekipa. Zapamtite, ovaj poredak, to je pravi poredak. 16.56, moja malenkost i daleko iza, miljama daleko, 15.81, Goran Babić, Habi Serem. Imam manje od jednog boda prednosti, koliko je 0.70, tako da je... Samo ti kakaj, uživam ja, ajde. Samo ga ložiš, samo ga puni malo. Čekaj, jel to imaš reptilsku majicu? Normalno jebote. Otkud ti to? Ću tebe otkuti to, pa ja sam počasni član jebote, još da ti donesem jedno, da te bavim prek veze jebote. Ti si počasni član reptila, ali fakat jesi, tebe obožavaju. Sa ovom blagom... A vole tebe, sa moji. Marko, slušaj me, pa tamo ima psihopata svakakih, ali većinom grupa te poštuje a kaj se malo sprde s tobom a ja ne volim kad te vređaju čovječe, ja te branim Buraz moj na najjači. Znam Buraz, ja tebe uvijek. I ja tebe uvijek branim, ali dobro, tebe ne vrijeđu, tebe više Da, ništa, idemo na parove sljedećeg kola. UFC Fight Night koji predvode Cyril Gane i Aleksandar Volkov. I moram priznat, možda najteži do sada posao za analizu. Evo, koliko god da nisu 1.85, 1.85 koeficijenti, toliko sam se namučio
Ništa, krećemo sa Ovinsom St. Pruom i Tannerom Bowserom koji smo htjeli izbaciti taj par, ali na kraju smo ga ostavili. Moram ja napomenuti, izvini što te prekidam, da, pošto sam imao na Instagramu, dao sam ljudima da odaberu parove i tako, svi ljudi koji su stavili OSP-a i Bowsera, rekao sam da ću izbaciti taj par zbog tog short notisa. Na kraju smo u našem dogovoru skužili da je Tanner Bowser. U čemu se radi? Ovi St. Prue treba imati u 205, znači 205 je treba imati borbu. Pošto je otpao onaj Maksim Grišin, ovaj mu se ponudio super teškoj. I to je bio taj, ja sam mislio da je borba bila u toj kategoriji. To bi mi bio problem za Tannera. Kad smo vidjeli u principu da ne mora niko skidat kile, odlučili smo vratiti taj meč i bilo je dovoljno vremena za Bowsera, preko mjesec dana on već imao da a i znaš šta, nismo htjeli realno Hadžovića i Jesija ponovno analizirati jer smo jednom analizirali, nije bilo smisla. Mislim, radili smo prije mjesec dana, šta ćemo ponavljati iste stvari. Jedina nepoznanica u tom meču je to što je Hadžović bio nešto bolestan i što je mjesec dana kasnije, tako da zašto bi ponavljali. Tako da, hoćeš ti prvi ili ja, evo, šta god hoćeš, kako hoćeš. Pa ajde, ja ću prvi. Ajde, Hambač, izvoli. Samo malo da vidim. Tako je. Znači, ja sam dosta analizirao ovaj meč. I sad, ovako, gledali smo šta je tu najveći, ima nekoliko stavki o kojima želim pričati. Prva stavka je iskustvo, koje je debelo na strani OSP-a. Znači, debelo na strani OSP-a, Tanner Bowser sad osjeća, u zadnja 2 poraza osjeća danak na iskustvu. Znači ja sam malo pogledao sve te mečeve njihove, o čemu se tu radi. Ono što me najviše brine u ovom meču je taj OSP, on je u stanju pobijediti svjetskog prvaka i izgubiti od nekakvog šabana. Znači to je nevjerojatno, stari moj. Znači tu se očito radi o nekakvom frajeru koji je puno ima nekakvih mentalno-psiholoških nestabilnih situacija u životu, privatno, ne znam kako ne. I ti jednostavno ne znaš kako će on doći pripremljen u meč. Istina. I to je ono što mene sad najviše brine u ovome meču. Sad gleda ovako. Analizirajući njihove borbe, gledam Ovin St. Prua. Zadnji meč je izgubio od ovoga Jamar Hilla, to smo gledali, prenosio sam uživo. To je bio TKO, čovjek ga izrazbio iznutra. Sad gledaj ovo. Oba dva dobra distancera, dugačak i taj Hill, sve 5, ali čovjek ga iznutra izrazbio, ušao od njega, stari moj šaketo ga. Onda, meč prije toga, Alonzo Minfield, OSP dobio taj meč. Opet je imao mrtve probleme, čovjek ga je razbio iznutra. Znači, OSP ima debele probleme sa likovima koji mu uđu unutra. Znači, ima velike probleme koji, kad čovjek uđe unutra i kada razbija. A to je upravo tip borca kakav je Tanner Bowser. Tanner Bowser je meni opasan borac. Druga stvar, Tanner Bowser može primiti udarac. Može primiti. Znači, stari, njega je Cyril Gane u jednoj možda u najboljoj svojoj predstavi što je Cyril Gane napravio protiv Bowsera. Čovjek ga ispogađao svim i svačim. Imao ga je malo uzdrmano, ali ovaj se nije imao, razumiješ, nekakvih problema. Da je bio u nokautu, da je pao, da je ovo. I sad gleda ovo. Ovi St. Prue ima strašan middle kick koji može prebaciti u high kick. Znači njegovo najopasnije oružje je distanca, dobro se kreće unazad i strašno pogađa tipove middle kickove. Onda taj napravi par middle kickova, onda prebaci na high kick pa te nakotira. Druga stvar, ako ovi St. Prue dođe u poziciju u kojoj je u zadnjem meču Tannera Bowsera, ako se ne valjam, samo da još provjerim, ali znam da je. Latifi je bio. Latifi, ako mu dođe u tu poziciju, ovi St. Prue će ga završiti. I tu sad ja imam jedne velike dvojbe u glavi šta da radim. Znači, Tanner Bowser, jak, čvrst čovjek, odličan stand-uper, ima problema sa likovima koji ga ruše, ima problema, mada nije njegov takedown defense toliko loš. Znači, Ilir Latifi ga je u 3. rundi lovio stari nespremnog, on je baš bio nespreman. A kad je ovaj bio spreman, mogao se obraniti. I tako sam gledao, nekoliko puta se Tanner Bowser obranio. I sad, znači, ovi St. Prue ima alat da pobjedi Tannera Bowsera, ali prvo ne znam da li je mentalno u kojoj on sferi, da li je sve, to je najveća briga. Druga stvar, ako bude koristio dobro distancu, kretao se, on može neutralizirati, ali mislim da je OSP-ova najveća šansa da pobjedi je da napravi rušenje i da proba doći u gornju poziciju s koje bi on završio Tannera Bowsera. To baš sad nije lako. Ali u ovom meču
ja ću ići na Tanera Bussera. Zašto? Zato što ja mislim da će Taner Busser nakotirat ovi St. Preux. Ja mislim da je frajer čvrst, ima odličan stand-up, voli ulaziti unutra, voli si tući i ja mislim da će on obraniti, ako i bude došlo do rušenja OSP-a, da će obraniti u prvoj rundi, nebitno drugo, da će obraniti rušenje. Još jedna stvar, ovi St. Preux ima jako spuštene ruke, što je idealno, čovječe, za Tanera Bussera, da kad uđe unutra, stari moj, da ga izrazbija šakama. Vidjeli smo sa onim Linsom koliko je opasan Taner Busser. I upravo zbog tog meča sa Linsom gdje je opasno nakotirao tako je, Filipe Linsa, ja idem na Tanera Bussera. Jedino što me brine, ne znam kako je spreman, uzet ću taj rizik, uzet ću rizik da je spreman. Ako nije spreman, ovim St. Preux će pobijediti na duljinu. Ako je spreman, Taner Busser će ga nakotirati, u to sam uvjeren. Ili, ako je nespreman, ići će na sve ili ništa u prvu rundu da ga nakotira. Znači, jednostavno vjerujem u stand-up od Tanera Bussera, vjerujem u čvrstu glavu. Ima odlične kikove isto, znači ima razorne kikove, iznenadio me frajer. Znači, frajer je jedan baš pravi krkan, niti najbolje, niti najloše, ali dovoljno opasan da ti jebeno napravi probleme. Znači, meč sa Arlovskim, ovako, malo još ako mogu na Tanera Bussera. Možeš, Handa, znači, kak ne, zadnji meč sa Latifijem, da ono je bio jako izjednačen meč i da nije bilo onako zadnje dominantne runde gdje on od umora popušio onaj takedown po meni i onda ga je frajer razvalio, to je Majić. Samo da je malo održao na stand-up, on bi taj meč pobjedio. Prva runda je bila izjednačena, druga runda, ajde, možemo reći, ne, drugu rundu bi čak dao ovome, kak se zove? Latifiju. Ne, dao bi Busseru, a prvu bi možda dao Latifiju. Jer u drugoj rundi je dominirao Bussera, u prvoj rundi je dominirao Busser, pa je onda napravio ovo rušenje, ali nije bilo neko dugo rušenje. I onda treća runda je bilo dobro. Ok. Uglavnom, znači, to su stvari koje se jedino bojim kod Bussera. Ako ga neko ruši, tu je on dosta loš. A ne vjerujem da OSP ima tako dobro rušenje, mada ima ogromno iskustvo od svega. Druga stvar, meč Arlovski-Busser, jedan stand-up meč. Stari, ne znam šta bi rekao za taj meč. Nije tu Busser bio ni loš, ni predobar, opet je bio neugodan. Na moment je bio neugodan, možda za mrvicu bio Arlovski dobar, cijelo vrijeme su širali na stand-upu. Uglavnom, veliko iskustvo je na strani OSP-a i to mu dajem za veliku prednost. Ima, naravno, zbog iskustva, ne znam hoće ovaj Busser, nikad se nije borio s tako jakim likovima kao OSP. OSP ima takvu ljestvicu, to je ludilo s kim se taj čovjek se borio. Nema s kim se nije borio. Ali ja mislim, ako Taner Busser uđe dovoljno spreman, da on zbog toga što ovaj ima spuštene ruke, što jako loše defanzivno po meni, gle Ben Rothwell meč, OSP Ben Rothwell. Brate mili, njemu Ben Rothwell ulazi u izmjenu udaraca 50 puta u meču, nije 50, no 10-15 puta. Tako da, ako mu Busser uđe u izmjenu, kako je ušao sa Linsom, Busser će ga nakotirati. Jer je ovaj OSP imao velike probleme i bio je u knockdownu protiv onaj meč gdje je pobjedio s onim Mainfieldom i zadnji meč ga onaj nakotirao. Tako da, jebem ti mater, zapravo sam na kablovi. Slušaj me, tako da ja vjerujem u Tanera Bussera i idem tu malo riskirat, ne znam u kako je dolazi pripremi jer ulaze na short notice, ali idem na njega. Dobro, Hambać, vidim da si se dobro pripremio i to mi se sviđa, vidim da si se pripremio 10 puta bolje nego inače, jer inače je bilo mrtvo, sam uvjeren i brijem da će on dobiti, a sad si to dosta detaljno izanalizirao i moram priznati da se s dosta tih stvari slažem. Ja mislim da problem pripremljenosti neće biti prisutan, razmišljao sam i o njemu zato što je OSP poznat zadnjih godina da se očajno priprema i dolazi u mečeve potpuno nepripremljen i crkava, tako da mislim da čak i dobije prvu rundu, sljedeće dve će izgubiti na snagu, jer je Bowser prirodan teškaš, a St. Preux je otišao u tešku, pa se vratio nazad, pa zadnji put pao vagu, tako da je on realno poluteškaš i Bowser će biti veći, čvršći jer je prirodni teškaš, a i on s pola snage mislim da je bolje spreman od St. Preux-a. Ovim St. Preux 38 godina, 2-4 u zadnjih 6 mečeva, poraz od Jamahala Hilla u zadnjem meču. Loše izgledao, pao vagu u tom meču i izgledao katastrofično, na kraju popušio nokaut u drugoj rundi. Mislim da je druga runda bila. Hoću reći još nešto. Mislim, čim mi ti borci koji su cijeli život proveli u jednoj kategoriji pred kraj karijere počnu odlaziti u tešku,
poput njega i onda tam izgledao isto očajno koji je u poluteškoj. Znam da je Buraz to sam kraj karijere, da pokušava iščupati još nešto, neki mečić, zaraditi neku lovu, jer realno on već zadnje 3 godine nije na nivou kad je bio najbolji, kad smo ga znali po njegovim kikovima, po sjajnom lijevom check krošeu kojem ruši ljude ili po one flu choke-u zbog kojeg je slavan postao i ima rekord, ne znam koliko puta je ljude završavao u UFC-u. Tako da ovo nije niti sjena ovim sa St. Prua od prije 3-4 godine. S druge strane, Tanner Boser ide prema gore, čovjek je sve bolji u smislu da je on tek sada dolazi na vrhunac svoje karijere, kakva god ona bila, ona nikad neće biti ko karijera ovi sa St. Prua. Ali Buraz, on ide prema gore, ovi St. Prua ne da ide prema dolje, on je već dolje negdje neko vrijeme. Tako da, jedina šansa St. Prua je da u prvoj rundi ga nekako ili sruši dolje i proba zadaviti, jer Boser jednom kad je na leđima, lik je Buraz ko ribica, sam leži dolje. A s druge strane, mislim da je Ilir Latifi puno bolji Hrvaće od ovim sa St. Prua. Tako da ako ga Latifi nije mogao napraviti neku posebnu štetu osim u trećoj rundi i završiti ga, mislim da neće ni St. Prua. S druge strane može ga pogoditi kikom, to je realno, iako Boser drži gore dosta ruke i puno radi, puno fintira, puno je aktivan, stišće, ide prema naprijed i ono što je najbitnije, može primiti udarac, primio je, izdržao je Cyrila Ganea, izdržao je čuda. S druge strane, St. Prua, Buraz, malo ga dotakneš, lik već ima onaj chicken dance, brada mu otišla u kiflu već prije neko vrijeme. Tako da, moj izbor je Tanner Boser, isto koji tvoj, slažem se s tobom. Jedini problem koji vidim tu je kikovi od St. Prua i eventualno ako ga jako rano u prvoj rundi sruši dolje, možda bi ga mogao zadaviti. A ako meč ode na distancu ili ako ga Tanner Boser uspije zakačiti, mislim da će ga nokautirati. Tako da se, stari, slažem s tobom, obojica rokamo na Tannera Bosera. Nije neki poseban borac, nije nešto da ga volim, ali u ovoj situaciji mislim da će dobiti St. Prua. Još jedna stvar, ne smijemo ni zanemariti da OSP, recimo predzadnji meč, onaj što je pobjedio, stari je nakotirao frajera i baš iz bliske borbe kakvu ja prognoziram da će biti, da bi Tanner ako ulazi unutra, da bi frajera je pogodio, uspavo ga je. Znači ima on, može se desiti, ali ja jednostavno mislim da Tanner Boser je pre čvrst za OSP-a, mislim da će ga pobjediti. Dobro, Hambač, evo, slažemo se kod prvog meča, idemo na drugi. Kennedy Nzechukwu, Nigerijac protiv Danila Marqueza, Brazilca, 1.75 na Nzechukwu, na Marqueza 1.95. Hoćeš da ja idem prvi, može? Ajde, ti prvi. Znači, Nzechukwu, Nigerijac, sjećate ga se, vjerojatno dobio je Stošića, pa onda izgubio je samo od Krega, to mu je jedini meč u karijeri koji je izgubio. U zadnjem meču je nokautirao Carlosa Ulberga, to je bilo u 3. mjesecu, 8-1 za sada. Svi od kad je došao u UFC ga predstavljao kao budućnost divizije, kao čovjeka koji će jednom biti na vrhu. Stvarno ima dobre predispozicije, dugočak je, odlično se kreće za tu kategoriju, neugodan je, dobro udara. Vidjeli smo ga na podu da se snalazi, čovjek uglavnom sprječava ta rušenja. Sve u svemu budućnost divizije i netko ko će samo napredovati, ići prema vrhu i zbog toga što se radi o modernom borcu, znači nove generacije, nove vrste, koji zna sve, i drugo što ima nevjerovatne fizičke predispozicije za ovu diviziju. S druge strane, Danilo Marquez, čovjek koji mi je bio relativna nepoznanica, da ga nisam počeo analizirati, gledam, ima 2-0 u UFC-u, brijem si jebote, ovaj lik je dobar, i onda skužim, čovjek je pobjedio 2 najgora borca valjda u UFC-u koji postoje do sada i zato ih je pobjedio. Realno mislim da Marquez ne pripada uopće u UFC i da nije uopće nivo. 35 godina došao je koji jedan od hrpe tih Brazilaca koje dovedu, odličan je na podu, da se razumijemo, čvrst je, u stojici je rudimentaran i mislim da će Kennedy Nzechukwu to dobiti. Jedino mora spriječiti da ga Danilo Marquez ne pošalje na pod i dolje ga izmasakrira, jer bi se to moglo dogoditi, naravno, jer je lik je jak, čvrst, onako moćan, ima 35 godina, vidi se da je prošao hrpu ratova na regionalnoj sceni, ali mislim da Marquez nije nivo UFC-a i realno prognoziran za Nzechukwu. Eto, to je to. Izvoli. Sad ovako, jesi mi na vole došao, slušaj sad ovo. Ajde. Mrtvo sam uvjeren da će ovaj Marquez dobiti u prvoj rundi sa Mišenom.
ovo je takva taraba, ovaj Nzechukwu, stari moj. On još dan danas ne zna kak je on zadnji meč pobjedio. Znači on gledao je 6 replaya od zadnjeg meča, on kaže pa nemoguće da sam ja ovo pobjedio. Znači čovjek, slušaj me sad dobro, ne da ne vjerujem u tog lika, znači ne želim uopće komentirati Mesa Stošićem, to sam već, tu je bilo par grešaka. Slušaj me, Stošić da je išao u meč ko sa ovim jazavcem prije ovog zadnjeg Kite, s onim, kak se zvao onaj... Vlodlavski, Vlodarek, sorry, da. Taj Nzechukwu, znači razbacu bi ga ko vreću krumpira jebel ti ja mater, znači samo da forsira, nema veze. Nzechukwu, ja ću se ranije. Nzechukwu jebote, slušaj me sad dobro. Ovo trpa i sve živo na Danila Markeza, buraz moj, znači, frajer ima očajan stand-up. Ima očajan buraz, dno dna je lik. Ne očajan, ne ono, ali ova taraba krakata, znači nema šanse da ovom liku ostane na nogama. Znači ovaj lik će ga ruši dole, premda izdominira, to sam mrtvo uvjeren. Znači Danilo Marquez, kakav god ti kažeš da je on loš, frajer ima opasan, znači BJJ... Je, dobar je na podu, to se slažem. Nemamo tu šta reći, čovjek zna dominirati. A ovaj lik ne zna braniti takva rušenja. Vidjeli smo, samo se desilo sa Paul Craigom. Znači ja ne kažem sad da je ovo level Paul Craiga, ovaj Danilo, ali brate mili, frajer je dobar i mislim da ovo znanje BJJ-a koje on ima, da će ovu šlapu krakatu rušiti dole. Ne samo da sam uvjeren da će ga pobjediti, nek sam uvjeren da će ga submitati u prvoj rundi, ono. Znači, ovo mi je zicer dana, ono. Znači, ovaj lik, zadnji meč s ovim Carlosom Ulbergom. Ja sam to uživo gledao, slušaj, ja sam uživo gledao i kladio se na tog debila Nzechukwua. Kad ga ovaj prebio prvu rundu, ja ne bre verovao šta je on preživio uopće. Ja sam si mislio, bože, je li moguće da sam se, ono, na kraju ja ispod faca kad ga ovaj pogodio, on mi mrtav umoran bio drugu rundu, Carlos Ulberg. Znači čovjek je umro, on nije mogao nastaviti. Ovaj ga pogodio u glavu, zaspao više od umora nego što ga je pogodio. Znači, svaka čast, dečko je krakat, zna dobro odraditi borbu, ali koliko je spor, trom, koliko je, stari, ne možeš mi biti onako trom i da ga ovaj frajer neće rušiti. Znači ovaj frajer, znači ja sam stvarno uvjeren da će ovaj Marquez, koliko god mu stand-up bio loš, da će rušiti ovog lika i završiti ga submitat. Evo to je, sada ne duljim previše, znači jednostavno ne vjerujem da ovaj Nzechukwu će sad imati 3 poraza za redom. Dobro stari, tu se ne slažemo i to mi je drago da nećemo imati iste parove. Ja peglam na Nzechukwu, a ti peglaš na Danila Markeza i to je zapravo i odlično za emisiju. I idemo onda do main eventa, cijele priredbe i našeg glavnog meča, naše ekstra runde. A prije toga, sam da još jednom napomenem da tko skine u Germaniji tečaj 24 dobiva 24 jebene pive. Uvjet je samo jedan par eura, ostalo mogu biti bilo koji parovi sportskog klađenja. Happy Monday bonus ekipa, ako si igrao preko tjedna, provjeri svoj račun jer Germanija daje loyalty bonus ponedjeljkom. Ako se niste registrirali na Germanija Sport.hr, imaju sjajnu aplikaciju. Obavezno se registrirajte i kod prve uplate imate 100% bonusa. Idemo na naš glavni meč večeri, 5 rundi, što je dosta bitno, rekao bih, za ovaj meč. Cyril Gane, inače ne znam zašto sam ga zvao prošli put, Gain, jebote, Cobain, Gain, uglavnom Francuz je Cyril Gane, protiv Rusa Aleksandra Volkova, 1.55, priličan favorit Gane protiv Volkova, 2.29. Evo, meni toliko težak par za analizu, Buraz, da nisi... Ajde, izvoli, ali ovo je brutalno teško i mislim da nije realno 1.55 na Ganea, ali dobro, izvoli. Jako sam analizirao ovaj par. Gledao sam ja to sve uživo, ali moraš ponovo pogledat da bi ono što smo rekli sad, zadnja svaku ekstra rundu ću gledat ponovo sve mečeve, jer ja više ne mogu popamtiti to sve. Sad ovako. Ono po čemu mi trebamo gledati ovaj meč, to je dvoboj 2 karataša. Sad gledaj ovako. Ovo je dvoboj 2 karataša u kojem Cyril Gane je puno pokretljiviji i puno čvrši borac nego Aleksandar Volkov. To su nekakve stavke koje ću ja uzeti sada kao glavne adute i prognozirati ovaj meč. Aleksandar Volkov je super odradio zadnji meč sa Alistarom Overeem, to smo svi vidjeli. Bomba, savršeno, ali
je bio jako otvoren dok je napadao Alistair Overeem, Alistair Overeem je bio pokriven u deki, nije vraćao. Dok Cyril Gane, kad je u takvoj situaciji ko Alistair Overeem, on ne dopušta da protivnik baci više od 2-3 udarca, on odmah vraća iz deka. I to je jedna stavka koju ću ja, uz to da je frajer čvrši po meni od Volkova. Sorry, Hambać, oprosti, da li misliš da je čvršći, to me zanima, da li čvršće udara ili čvršće može i primiti, jer stari Volkov prima isto bombesare. On je osim Derricka Lewisa nitko nije uspio, a primio je uvijek. Sad protiv Overeema je primio 3 lijeve buraz u čelo, ono brutalno i ostao na nogama. Sorry, sam to ti pitat, zanima me. Da, ja mislim da Cyril Gane može primiti više udaraca nego ovaj lik. To je moje mišljenje. Opet, iskustvo je na strani Volkova, po meni. Puno više težih mečeva, na duže, na 5 rundi, sve stoji. Ja nekako vjerujem u Cyrila Ganea, sad ću ti reći zašto. Prvo je osobno, frajer se brutalno dobro kreće za teškaša, a Volkov je jako spor. I to je meni, recimo, u ovom meču možda će biti presudni faktor. Druga stvar, Cyril Gane se ne boji, bez obzira što je dobar distancijer, dobro se kreće, on se ne boji kad uđe unutra, stari moj potuč. Ne kažem ja da se ne boji ni Volkov. Ali Cyril Gane meni drži puno bolji gard, puno bolje radi head movement nego što to radi Volkov. Ja mislim, head movement. Znači, ja imam osjećaj prvo da Volkov je spor. Ako se ovaj bude kretao i držao distancu, samo da se ne ponovi meč, onak dosadan ko Rozenstruik, ono horor jebote. Ali opet, i ako i tako može pobijediti, on će to tako i odraditi. A šta misliš zašto je taj meč bio tak dosadan? Pa znam, čekaj, stav malo. Znači, Rozenstruik je bio jako opasan udarač. I Cyril Gane nije htio tu riskirati, meni to je jasno. A i 5 rundi je stari, on se boji da se neće guest out, koji je ovdje. I on krene lagano. On je imao mečeve na 3 runde gdje se on uopće u 3. rundi nije gasirao. Znači, ne da se nije gasirao, ja sam gledao, on se nije uopće spuštao. Je, zato što ima dobar kickboxing background, istina, dobro je spreman lik. Stvari ima brutalan kardio, znači ja u ovom meču stvarno, ovo je tako težak meč za prognozirati, ja idem na stranu Cyrila Ganea. Sad moram ponoviti opet. Ja vjerujem da Cyril Gane ima oružja za neutralizirati Aleksandar Volkov. Prvo, ako ode na distancu, poludistancu, Cyril Gane se bolje kreće. Znači, imam osjećaj da bi on tu mogao sa distance napraviti. Opet, mislim, ako Volkov napadne Ganea, ko što je napao Alistair Overeem, ja mislim da će ga Cyril Gane nakotirati tu. To je moje mišljenje, stari moj. I čak mislim da Cyril Gane ima bolji takedown od Volkova. Sad tu me nemojte uzeti baš za riječ, ali jednostavno ja mislim da on puno čvrši i jači, da će u klinču biti puno jači i čvrši od ovoga. Ako dođe do klinča da će biti jači, ne vjerujem da će tu koljena raditi neku veliku razliku, jer ja ti kažem da će Cyril Gane iz klinča udarati jako šakama. Kužiš, znači on kad dođe do klinča on će pogađati ovoga. Ovaj mi ima prespušten gard. Mada opet, jako sam oprezan s obzirom kako je razvalio ovoga. Ali kad ti pogledaš kako je razvalio Overeem, on ovako drži ruke dole i udara. Sve, pogledaj, sve je napad. To ja mislim da neće proći protiv Cyrila Ganea. To neće proći. Ako se bude kretao kao što se kreće, ako bude defanzivan ko protiv ovoga Rozenstruika, ako u klinču bude ono što je bio protiv Bozera, ja mislim da Cyril Gane ovaj meč pobjeđuje. I jednostavno ovaj meč koji će odrediti sudbinu Cyrila Ganea. Stari, ovo ti je ono protiv... Ovo je matchmaker koji radi ove parove. Taj čovjek je genijalac, jebeš i mater. Znači to je ludilo, jebote. Ko je to? Nije Shelby, nego ovaj... Mick Maynard. Da, Mick Maynard, mislim, to je ludilo kako on spaja te parove, ali ja moram ići ovdje na Cyrila Ganea, mlađi je, čvrši je, jači je i bolje mi se kreće, jednostavno smatram da ako dođe do bliske borbe da je tu njegova prednost velika, da neće ko Alistair Overeem pokrit se i ne udarat, nego da će odmah vraćati, jer sam to vidio sa mečem u Tanerom Bosserom, Story Bosser ga napada, jeben meč, ono je najbolji meč Cyrila Ganea u UFC-u po meni osobno, ono je ludilo, stari moj. Znači kako je frajer on odradio, Volkov svaka mu čast, vrhunski je borac, napreduje i on mislim da poslije ovog meča može ići napast titulu definitivno. To je moje mišljenje, ako pobjedi ovaj meč može napast titulu. Ima sve oružje za pobjediti, apsolutno vjerujem da ako odradi pametan meč da može ugroziti Gena, ali ja mislim da u jednom trenu kad se umori, kad dođe do umora ili meč na 5 rundi, da je tu prednost Cyrila Ganea, mislim da će Cyril Ganea taj meč pobjediti. Martan, koliko imamo?
42. Isuse, baš da vidim koliko si smijem uzeti, jebote. Znači, Hambać, ovaj meč je muka Isusova za prognozirati. Ja sam ti gledao sve mečeve ponovno njihove i 30 puta ponovno sve to slagao u nekakvu jednadžbu i realno mislim da je trebao biti 1.75, 1.80 na Ganea, a Volkova tipa 1.90 do 2. Ovo mi je bilo malo previše jer ljudi, nemojte se zavaravati, ovo je najteži meč za Cyrila Ganea do sada u UFC-u, neovisno od toga što je razvalio potrošenog JDS-a i Overema u zadnjim mečevima, a to su likovi koji su potrošeni, koji su iza svog prajma. Aleksandar Volkov je ozbiljan lik koji je bio prvak Bellatora, koji već dugo je u UFC-u, koji je pobjedio gotovo sve, pazi ovo, pobjeđivo Overema, Harrisa, krivo sam rekao za Ganea. Gane je dobio JDS-a i Rozenstruka u zadnja 2 meča. Znači, Volkov je pobjeđivao Overema, Harrisa u zadnja 2 meča. Prije toga, Verduma nokautirao, Struva, Roya Nelsona, još u Bellatoru Blagoja Ivanova tamo izdemolirao. Čovjek je opasan, ima neugodne fizičke predispozicije, dugačak, ima ogroman raspon ruku, radi jako puno, tu mi je najveća opasnost za Ganea. Što Volkov konstantno radi sa svojom prednjom rukom i jedino gdje vidim da ga može dobiti na volumen ako ga ne krene kalkulirati zbog 5 rundi i snage i onda krene malo sporije ako ga Volkov dobije na nekakav ritam i na duljinu samog meča, odnosno na volumen udaraca koji će baciti. S druge strane, Gane, sjajan kickbokser, za sada neporažen i u UFC-u. Loš je bio protiv Rozenstruka, ali pričali smo o tome već nekoliko puta. Mislim da je tu bio više respekt prema snazi Rozenstruka i prema činjenici da su se borili na 5 rundi pa niko od njih nije htio rihnuti. Iako ovo što si ti rekao, on unatoč tome što se kreće ko velteraša, super teškaš je, čovjek ima nevjerovatnu kondiciju i snagu i nikad do sad nije riknut, tako da ne mogu govoriti šta će se biti. Odnosno da bi se to moglo dogoditi. Znači, ajmo realno. Gane može dobiti Volkova i na bodove, znači može ga bolje ispogađati i može ga nokautirati. Realno neće ići ni jedan ni drugi na rušenje, čisto sumnjam da će se to završiti na podu, mislim da će to biti stand-up rat. Volkov je taj koji svaki meč ide prema naprijed, otvara prostor sa svojom prednjom rukom i onda gađa uglavnom straight punches, to su direkti ili uppercuti. Tu može dobiti Ganea, odnosno može ga pogoditi ili sa desnom ili sa nekim opasnim desnim uppercutom, tu je najveća opasnost za Francuza, ali s druge strane svaki put kad on nešto krene izbacivati, ovo što si ti rekao, Gane će bacat kontre, čovjek je tehnički jeben, kreće se nevjerovatno dobro za ovu diviziju, udara brutalno jako, opasan je iz svake pozicije i ako bude pun samopouzdanja, mislim na kraju da će ipak nokautirati Volkova ili dobiti ga na bodove. Tako da isto gađam Ganea, iako još jednom napominjem, ovo je najteži meč za Ganea do sada, a s druge strane Volkov je najbolji borac u UFC-u koji do sad nije dobio priliku za naslov bez sumnje. I ovo mu je taj odlučujući meč gdje je divizija, ajmo reći, više manje očišćena za njegov put prema tituli u smislu da bude sljedeći izazivač i ovo mu je možda i najbitniji meč do sada u karijeri ako hoće postati prvi izazivač i znam da će dati sve od sebe. Čovjek je izdržljiv, može primati puno udaraca, neće biti jednostavno Ganeu da ga nokautira, ali ako je onako spor i nepripremljen Overem, ga nekoliko puta sa svojom ljevom, jer je radio iz kontragarda, pogodio čisto u čelo, onda mislim da ga Gane može pogoditi jednako dobro, a da će ga pogoditi čvršće, preciznije da bi ga mogao nokautirati. Zato gađam 1.55, iako da priznam, bio sam noćas 3-4 puta u dilemi, jer sam gledao sve živo i neživo od ove dvojice i slažem se s Hambijem, užasno težak meč za prognozirat, ali na kraju gađam ja Ganea, iako, nisam siguran. Stari, nemaš šta, ovo je sve, kako bi ti ja rekao, ovo koji ovdje igra 2.29 na Volkova, stari, nije nemoguće da će dobiti. Znači, realno, to je stvarno koeficijent, 2.10, evo, ja bih dao i 2 koeficijent na Volkova, ali ja jednostavno mislim da je Cyril Gane mlada nada koja ide u uspon, a ja mislim da, ja sam to oduvijek tvrdio da Volkov nije po meni materijal za sam vrh, kao neki gatekeeper više. Da, meni Volkov nikad nije bio materijal da bude UFC prvak. Ja jednostavno ne vjerujem da će taj lik biti ikad UFC prvak.
Naravno može me demantirati i može se desiti, ja ću ispasti jazavac, sve ok, ali jednostavno ne vjerujem da on to može biti, jednostavno on je meni malo ko bogomoljka, nešto mi je prespor, preotvoren, buraz, ono, ja možda da neki udarač bude ušao unutra da će ga ubiti, ono, ko što ga Derrick Lewis ubio. Druga stvar, Curtis Blade ga je dobio unanimous decision, znači rušio ga je ko šmrklju, znači prvi sljedeći borac koji, mislim, ja da sam trener Cyril Gana, ja bi taktiku zasnivao na dobroj stojci, prva prilika za rušenje, probaj ga rušiti. I ja bi to radio, starima. Bez obzira da nisi Hrvač, trenirao bi 3 mjeseca, starima. I me razumiješ? Znači, Curtis Blades je pokazao, stari moj, dio on jako, jako loš. I jebi ga ljudi, tu sad mi možemo pričati, opet nemamo puno mi faktora, tu sad ne znam. Možda je Tanner u Boseru, Tura se karala s nekim frajerom, brate mili, čovjek nervozan ušao 2 dana prije meča, primjer govorim. Kennedy u čuku, Marquez, mama mu se razbolila, Cyril Gane jebi ga, ono, ne znam, friend mu je nastradao u prometu. Ti nikad ne znaš te se stvari, to jako utječe na sam meč, kakvi će oni ući unutra, to mi ne možemo jednostavno znati. Ali po ovome što mi analiziramo, ovi borci bi trebali dobiti. Jer me sačeš, znači ono, to su stvari koje smo mi sad kad smo analizirali, prevažu na njihovu stranu. Po meni jednostavno Volkov je opasan i sve, ali preotvoren i prespor i za mene je to dovoljno da ja igram na Cyrila Ganea. Jer me shvaćaš, jer frajer je jak, gorila jebote, može udariti, stari moj, tako da, eto, ja idem na Cyrila Ganea, ja mislim da je to, da nekako se to više gradi, da taj Ganeak sad dobije idući eventi u Parizu, ono, 50.000 ljudi kad se sve to otvori, ja to već vidim u budućnost kako to ide. A bit će zanimljivo on i Ngannou, pazi, 2 Francuza, odnosno Kamerunac i ne znam šta je ono originalno, da li će se to dogoditi, bit će jako zanimljivo. A mislim da je ovo velika prilika za Volkova. Ako hoće postati prvak, ovo mu je, iako njega, znači njega tek protiv Ngannua ne vidim Volkova, jer Volkov će tu nastradati jer je preotvoren, ovo što ti kažeš. Znaš, kada on krene sa ovim direktima, hoće ga zakačit, buraz i nokautirat ću ga, tak da mislim da ima više šanse protiv Ganea nego protiv Volkova, nego protiv Ngannua. Ajmo pogledati još jednom sve parove, ekipa na šta smo Hambač i ja ovaj puta ispeglali. Evo ga, to je to. Znači, prvi par ovim St. Preux protiv Tannera Bowsera, obojica smo rokali 1.55 na favorita prema kladionici, znači na Bowsera. Sljedeći Kennedy Nzechukwu protiv Danila Marqueza, dosta izjednačen meč, 1.75 na Nzechukwu, 1.95 na Marqueza, na kraju smo se razišli tu mišljenjima, ja sam rokao na Nzechukwu, Hambač na Brazilca i main event Cyril Gane protiv Aleksandra Volkova Rusa. Jako zanimljiv par, rekli smo da možda koeficijenti ne odgovaraju, ali na kraju smo se ipak obojica odlučili za Ganea. Inače, čitavu ponudu svih UFC parova iz ovog kola, odnosno iz ove priredbe, mislim da se i ovo održava u Apex centru u Las Vegasu, nemojte me hvatati za riječ. Pogledajte na Germania Sport HR, tako da ćete naći sve, ima još puno kombinacija, ali mi evo smo izabrali 3 para i kao što uvijek naglašavamo, da se koeficijenti mogu mijenjati. Sjećam se, zadnji put je do samog meča Ige bio favorit naspram Chung Sung Junga. Znači, nemojte nas uzeti točno za svaki broj, jer mogu se stvari malo izmijenjati, zavisno od toga na koga ekipa trpa. Hambač, da, eto ga, teške parove. Reci, Buraz, reci. Moram sad samo, inače ovaj event ima još nekoliko odličnih borbi, stari, ono, stvarno, ja sam se iznenadio, samo da otvorim sada, jer mi je nešto Sherdog pao, brate mili, ne znam šta je ovo. Evo ga, Wikipedia, samo malo. Puno ljudi mi se javilo sa predlozima, znači mi moramo opet iskomentirati Hadžovića i Medeirosa, bez obzira što smo prognozirali prošli meč, ali ima nekoliko vrhunskih mečeva koje smo mogli ubaciti unutra. Puno ljudi mi, evo, stvarno moram reći, znači ovaj Andre Fili i Daniel Pineda, to je stvarno jedan odličan meč. Pa i Renato Moicano se tuči isto. I Jai Herbert. Tako, znači, da, isto odličan puno ljudi mi je za ta 2 meča, znači ono, stvarno ima, evo, Marcin Pračnio se bori sa onim Izak Vileneom, to će isto biti dobar meč. Isto su koeficijenti, onda ovaj Šahvat Rahmonov sa Mihael Prazeres, znači ono, bilo je vrhunskih meča, gdje su koeficijenti bili 1.45, 2.30, znači 2.50, a opet ovi od 2.50, znači bit će tu puno iznenađenja, hoću reći, na ovom eventu. Moramo iskomentirati Hadžovića i Medeiriosa, ne možemo
Ljudi, tu je sad još, koliko vidim, veći koeficijent na Mederiosa u odnosu na zadnji put. Je, sad je Hadžić pričam favorit, 1.65, mislim da je 2.29, tak nešto na Mederosa. Možda čak, aha, dobro. Onda je možda, da, zadnji put je bio Hadžović, ja mislim, bili su jednaki, Hadžović i Mederos je bio 1.85, 1.85, onda je na kraju nešto sitno bio jedan u prednosti, ali sad je dosta velika stvar na Hadžovića. Ja mislim da je Mederos bio 1.95 ili 2, tu negdje, ali uglavnom, ne znam zašto je sad takav koeficijent, vjerojatno ljudi trpaju na Hadžovića. Ja sam zadnji put prognozirao da Hadžović da će pobijediti Jansija Mederosa. Znači, prva osnovna stvar, ja navijam za Hadžovića. To je moj prijatelj, legenda, puno ga pozdravljam. I rekao sam šta treba, zadnji meč kad sam prognozirao šta Hadžović, kako će pobijediti, na neki način sam htio i aludirati Hadžoviću u principu šta trebaš raditi. Znači, Jansi Medeiros je opasan stand-up borac. Ja znam da si ti Bosanac tvrde glave, da ideš i da ćeš se tući, sve to meni stoji, da si fajter, ali stari, nekad treba meč odraditi taktički. I ako ćeš odraditi taktički dobar meč, rušiti ga dole ground and poundat, što nije tvoj stil borbe, ali to nema veze, stari moj. Znači, ne kažem ja da ti nemaš šansi, sad tu borci ne trebaju gledati kroz neki ego. Kaj ti misliš da sam ja lošiji od njega? Ne, uopće nemoj gledati tak. Čovjek je opasan. Znači, tu di najviše mu daješ šanse, ti mu daješ. Nemoj mu davati tu šansu. Znači, ja to tako gledam. Znači, to je za mene vrlo jednostavno sad, kao da sad moj borac se bori sa Mike Tysonom u super teškoj. I sad ću ja njemu reći, a moj borac je dobar, recimo, onako tira ljude. Pa ja mu opet rekao, frende, odi ga ruši. Boli me kurac, jer me kuška ti pričam, ili ga kikovima reži ili svašta, ali mi mu savjet... Jasno, treba biti nekak pametan, a pogotovo zato što ima i 2 poraza za redom, čini mi se ovak iz glave, tako da mislim da mu treba pobjeda u ovom meču. I ovaj iskusan, stari i dugačak i treba odigrati to pametno, slažem se s tom. Nemamo previše vremena jer imamo i ekstra tip ovaj put, ekipa Sara Luzar Smajić. I Deliju moramo. A Deliju, oprosti, ajde, još kratko Deliju. Sorry. Znači, Deliju nemamo šta komentirati, samo hoću reći, Ante, imaš ogroman pritisak i trebaš imati pritisak, ali ti si taj koji pod pritiskom reagira, jesi mangup, jesi baraba, jesi frajer i ja vjerujem da ćeš frajera razvaliti, molim te, samo pametno, budi onaj pravi Delija što si bio uvijek, ako treba rušiti, ruši, ne moraš ići nikom ništa dokazivati, to nije ni potrebno, ni svojim trenerima, ni nama, ni nikome, budi onaj pravi stari Delija koji radi ono što najbolje zna i ti ćeš pobijediti taj meč, mi svi vjerujemo u tebe, ovo ti je velika prilika sada, moraš juriti nokaut u prvoj rundi, ja to znam, ili prekid, ali ja isto mislim, stanimo da ti ovog frajera rušiš dole, ako ga išaketaš ground and poundom, da je to isto dobro, pobjeda je pobjeda, nokaut kakav god da je u prvoj rundi. Znači, veliki pozdrav za Antu i za cijelu ekipu, i naravno Julija Pajić, eto, želimo je sve najbolje, ja mislim da Julija ima šansu pobijediti ovaj meč, veliku, borila se protiv jako teške borkinje, ova to nije sada, Julija isto možeš pobijediti, samo hrabro, a eto Ante, veliki pozdrav i budi onaj Ante koji si uvijek bio, koji rokao i pobjedit ćeš ovaj meč. Hambać, ne bi bolje ni ja rekao, slažem se sa svime što si rekao, ko da sam ja, majke mi, evo, moja razmišljanja, si rekao, velika pobjeda i za Deliju i za Juliju, naravno i za Drviša i za sve koji su dolje. Prije nek što odemo na ekstra tip, Sara Luzar Smajić, naša borkinja, iz Zagreba sa njemačkom adresom prognozira. Pozdrav ekipa, pozdrav gledateljima i pratiteljima ekstra runde i pozdrav Marku i Hambiju. Dobila sam zadatak analizirati, u biti dati svoje mišljenje o 3 nadolazeće borbe, od kojih je jedna znači Cyril Gane i Aleksandar Volkov. Što se tiče te borbe, rekla bi da ako dođe do pobjede Cyril Gane da će završiti borbu, a ukoliko će pobjedu odnijeti Volkov, rekla bi da će ići na bodove, s tim da nije isključeno da bi Volkov mogao pobijediti, jer naravno čovjek je prije, čini mi se, mjeran organizaciji, ako se ne varam, bio prvak i ima i potrebno iskustvo i sve što je potrebno. Drugo, Kennedy, kojem ne znam pročitati prezime, i Marquez. Kennedy je, s obzirom da nisam čula prije za njega, išla sam nešto malo gledati, znam da je bolji u stojci,
i mislim da jedino u stojici ima šanse. Ako sam ja dobro, nisam iskreno previše detaljno ni gledala. Znači što se tog drugog para tiče neću previše, nisam sigurna. I prvi par, OSP i Tanner Boser, čula sam da više ljudi daje prednost Boseru, malu prednost, ne veliku, a ja ću reći OSP iz razloga što sam njegov fan od prije. S obzirom da čovjek završava borbe iz situacija iz kojih to ne bi očekivali, počevši od submissiona iz neugodnih situacija do nokauta koji su došli iz nekakve kontre, tako da evo iz tog razloga ja bih rekla OSP i tu bi njemu dala nekakvu blagu prednost. Eto, ekipa, to je to od mene. Budite dobri, zdravi i uživajte. Pozdrav! I Hambi, moram spomenuti jednog borca kojeg sam skoro zaboravio. Jesi ti vidio onog Korejca Seung Woo Choia, onog koji je razvalio Isuse? Jesi ti vidio tu stojku, stari? Pa lik je tehnički bog, kakav desna i lijevi kroše. Pa ovo je skoro ubio onog čovjeka. Vidio sam na njega i meč prije, stari je frajer bio ono... Brutala, Buras kako gađa, odličan je. Tako da, borac kojeg svakako treba gledati u budućnosti, čvrst, jeben, beskompromisan. Hambač, bilo ovo sve, jer evo već smo rasturili smo i prešli smo termin. Hvala ti, ekipa, gledajte ekstra rundu sljedeći tjedan i nemojte zaboraviti trpat na moje parove, na moje, ne na Hambačeve i naravno ja idem u vodstvo. To je to, bok Hambač! Mrtvo će Marquez ubiti ovo. Ma Enzečukvu, Buraz, Enzečukvu, aj bok Hambač! Bog. Igraj na euro u Germaniji. Pogodi tečaj 24 i osvoji piva 24. Budi pobjednik. Germanija.